Москва карантин карда мешавад. Патент айбайн меравад. Гражданство ака. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷӣ. Тамошобинони азиз, хеле ки медонед, ман шахсан худам конкурси худ мегузарондастам ва як билет 300 рубла дар бар мегирад. Дар конкурс 5 та телефон, як та машин приз мондагӣ. Касое ки мехоҳанд билет бихаранд, рақамҳои WhatsApp дар экран ҳастанд. Бидроен дар WhatsApp бинависонед ва билети худтона харидорӣ мекунед. Ногуфта намона, конкурс ғолиби худша дар инстаграми шахсии ман муайян мекуна. Номи инстаграм ҳаста имҷада. Касе ки билет мехара ё касе билет харидагӣ дар инстаграми ман ҳатман обуна бошен то аз хабарҳои конкурс огоҳ бошен. Хеле ки медонед, мо аввалин бозии худмона баҳри шумо пешкаш кардагем. Дар бозии мо призо 5 та телефон ва мошини BMW E34 тюнинг кардагӣ тонировка 1 сола ҳуҷҷат қатъия. Барои дар карта сум партофтан дар рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунед. Коди картара дар шумо роӣ мекунем. Ҳамагӣ 300 рубл, яъне 45 сомон мепартоен ва иштирокчии конкурси мо мешен. Ин ҳами ту мошин мебарӣ ё ки телефон. Ҳаматон ажда дорум, билетҳо аллакай 30% дар фурӯш рафтагиай. ва ба мисли ҳар вақта мо дар аввали барнома қурби асъора барои имрӯз баҳри шумо пешниҳод мегардонем. Мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 159 сомонӣ ва 100 доллар бошад баробар мебошад ба 1126 сомон, 100 евро бошад баробар мебошад ба 1310 сомонӣ. Хеле ки медонен айни ҳол қурби рубл то чанд боло рафтаистай. Мумкин пагоҳ да 160 ё ки 161 сомон шавад. Ва акнун мегзарем ба қисми асосии барнома. Шаҳр тоза мешавад. Душанбе 460 мошини махсуси коммуналӣ харида воридот кард. Яъне ки қарори нав дар шаҳри Душанбе. Шаҳрдори Душанбе барои корхонаҳои партовкашонӣ ноҳияи пойтахт 460 адад мошинҳои махсуси коммуналӣ аз ҷумла нақлиёти партовкашонӣ харидорӣ намудааст. Яъне ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ 460 адад мошинҳои махсуси партовкашонӣ ба шаҳри Душанбе ворид карда мешавад. Ва аз инҷа пас айни ҳол чӣ хеле ки шаҳри Душанбе тозаву озода аст, бозам аз ида тозаву озодатар мешавад фикр мекунам. Бар хабари котиботи Кумитаи ҳифзи муҳити зист бо харидорӣ беш аз 400 адад техникаи махсуси коммуналӣ фаъолияти корхонаҳои партовкашонӣ дар пойтахт тавсиф ёфта, сатҳу сифати хизматрасонӣ беҳ ва ҳолати санитарии экологӣ хубтар мегардад. Дар ҳамин ҳол зикр мегардад ки барои вайрон намудани талаботи қонунгузорӣ нисбати 798 нафар шахсони воқеӣ ва мансабдорон санади маъмурӣ тартиб дода шудааст. Ва бародарони азиз, дар идомаи барнома саволҳои ки роӣ кардаген мо мехонему ҷавоб мегардонем. Хеле ки мо дар барномаи дирӯза қайд карда будем ва гуфтем ки махсус барои муҳоҷирон тааллуқ доштани барномаҳои мо барои ҳамие ки бисёри тамошобинои мо муҳоҷироанд ва худованд розӣ боша, мо шахсан низ худмонам рӯзҳои наздик ба муҳоҷират сафар мекунем ва фикр мекунам дар уҷа қарор дошта бошам бо хубтар, яъне ҷустуҷӯ мекунам қонунҳоро ва мушкилиҳои муҳоҷирора дар барномаҳо хубтар ба шумо мефаҳмонам. шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Қурбон Қурбонов нависонда: Сорбонҷон, ҳазор раҳмат бародари азиз. Саволда аниқ ва пурра ҷавоб гирифтам. Саратон сарбаланд бошад. Мы поддерживаем и уважаем вас, як гурӯҳ узбекҳо. Зинда бошед шуморам бародарои азиз, барои тамошо кардантон, барои моро бовар кардантон ва мо кӯшиш мекунем ки ҳамеша дар хизмати шумо бошем, каме ҳам боша аз мо дар шумо манфиат мураса. Некрӯз Раҳматов нависонда: барои чӣ ихелӣ нависӣ? Патент айбайн мерава барои сумкоркунӣ. Бародари азиз, хоҳиш мекунам як чиза надониста комментария нанависонед, чунки ман ай ҳами гапа гуфтан дар видеоҳо малакаи хаста шидагиам ки ҳамтарак номи видеора ё ки номи ковера хонден, фикр кунен ва ҳамун мавзӯъро тамошо кунен. Ман дар бораи ҳамун чиз гап задагиам. Дигар шахсиятҳое ки шумо
در نظر دارین من مثل او شخصیت های یگان بار نامی کاور ما یا نامی ویدیو ما دروغ نماندم و دروغ هم ماندنی نیستم و کسی که همین فکر داشته باشه خواهش میکنم تماشا نکنین مرا و کامنتری رام ننویسونین در کار نیست نه تماشا کردنتون نه نوشتنتون. علی کاملوف نویسنده اکا سلام علیکم من یک هفته پس رجیستراسیام بود میشه و من کار نمیکنم پته ندارم چی میشه رحمت خدا نگهبان باشه اکا در حالتی که کار و فعالیت نمیکنین تو میتونی که مقصد از سری نو پردلیت کنی رجیستراسیون ولی در حالتی که کار و فعالیت خودتون شروع میکنین شما در این حالت ممکن است و امکان است که به سر شما مشکلی بیاید و امکان هست که شما را دپارتاسیا کنند برای پتنت نداشتن خودتون. شریپов سفر نویسنده سلام علیکم اکای سورمون آبشی روسیه در карантин میشه یا تولکا مسکو در پیشگیر آمد یعنی با قراری حکومت فدراسیای روسیه عین حال برای گذراندن کارهای سانیتری در مسکو карантин کرده می شود تا روز هفتم و بسیاری نفرات در این موضوع هم سوال میتونن که آیا карантин شب پروازها قطع میشوند یا اینکه نه خوشبختانه پروازها قطع کردن نمیشوند. شامراد علیف نویسنده سلام اکا اماکم گражданин من میتونم با واسطه او میتونم گражданин کنم آسان‌تر برادر عزیز یکی از راههای آسان دسترس نمودن شهروندی فدراسیای روسیه ما گفته بودیم که تنها با واسطه همسر با واسطه پدر با واسطه برادر و با واسطه مادر میباشه و باز یک راه آسان دیگرش هم که اگر شما معلومات عالی داشته باشین در فدراسیای روسیه تحصیل کرده باشین پس از بود کردنتون میتونید که در مدت 3 تا 5 ماه شهروندی روسیه را به دست بیارین ولی با واسطه بچه خاله و بچه عمکی و دیگر فکر میکنم که مهلتش ممکن یگان یک ماه 2 ماه نزدیکتر بشه ولی یگان آسانی نداره به این واسطه. چی یکا؟ گражданство؟ о ака. میشوند. تمنا نویسنده جواب میدادین نقض میشید من 3 سال شید زندگی نمیکنم الیمن نمیتونم میتونم از سود خواهش کنم از کودکات دست بکشن نمیخوام رفت آمد کنن یعنی با قرار سود شما نمیتونین که پدر محروم کنین از دیداربینی فرزندای خودش. مثال شما میتونین که به سود مراجعت کنین برای نستانیدن الیمنت و با طریق حلنامه سود ستانیدن الیمنت هم مقرر میکنن یک مبلغ معین مقرر میکنن و اون مبلغ پرداخت میکنن لیکی برای دیداربینی شما پدر محروم کردن نمیتونین یعنی که وقتی شما در سود مراجعت میکنین با واسطه قانون هم اگر بگیریم حلنامه سود یک پونکتش همیه که دیداربینی پدر با فرزندش یعنی سود وقت جدا میکنه مثال میگیریم در یک هفته 2 روز انتخاب میکنه 3 ساعت 4 ساعت یا که 5 ساعت مقرر میکنه همون روزا پدر حق و حقوق داره که فرزند خچه دیداربینی کنه یا فرزند خچه گرفته مثال به یگان جا تماشا ببره غیر او یکی گرفته خانه ببره برای خانه بردن حق نداره پدر تنها به روزگی مادر پدر میتونه که فرزند به خانه خودش ببره مثال 1 روز میشه 1 هفته میشه یا که 1 ماه میشه. فخریدین موسایوف نویسنده سلام علیکم اکای مسکو ماشین قطعی تاجیکستان رفتم میشه و یا نه رحمت برای جواب متاسفانه نه برادر چون که برای به تاجیکستان آمدن تا چندین سرحدها را باید بگذری ولی همه سرحدها عین حال کشوده نیستند تنها برای ماشینای بارکش کشوده کردگیان مثال از تاجیکستان بار میبرن یا که از فدراسیای روسیه بار میارن برای ماشینای میده مسافرکشانی اجازه دادگی نیستند. موسایوف نویسنده السلام علیکم اکا امنیستیا داخل شدیم یا نه چی خیلی فهمیم التماس جوابی انیق دید برادر یعنی که فدراسیای روسیه زیاده از 100,000 نفر شهروندای جمهوری تاجیکستان عفو کرد و ما گفتیم که در عفو که روسیه شهروندای تاجیک کرد شخصیت های داخل نمیشوند که با طریق حلنامه سودی از روسیه دپارتاسیا شدگیان و غیر این شخصیت ها باقی مانده هر کسی که چی حقوق ویرانکنی های مأموری کردگی عفو داخل می شود. ارگاشوا نویسنده سلام دادر ساربان من 3 ساله دپورت شدم گستیوای رفته بودم دپورتم هوی می شود یا که نه به سود باشه بله خوشبختانه شده می شود. تماشابینان عزیز با همین برنامه خودمان جمع بس میکنیم و یگان سوال ایلاوگی باشه اگر در کامنتر سوالاتون بنویسونین تا برنامه های دیگر خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه.